masapenin tuni khwa impact tv Kuki channel na vezau se keima joy khongsai ka hin lem ove tuni khwa Chipinthei Talkshow na ki holim pi diu che hile kumsang ni le somle gup kuma Manipur Public Service Commission in exam anala a MPS hin mu chu Kuki japa mi nga na zawin hi chhol a chu tuni khwai khat na ki holim pi diu hin chu koi madang hi pon golang son za khub hauki a hi in amazong tu hin studio ta in masapenin malim na ne wintin chule ke holim na jong anapan pai jeng hite golang son za khub tuni khwa chlai muna ka kaunau nin san pi wa ke holim thaya na hong je in masapenin impact tv Kuki channel in sung mi te ho tha khialin nang ma lem na ka hin nei hình ke yang ke pai ki pam le jeng in hele ke holim na jong chu anapan hitin chule nang ma he gol hang hin lai jong la chen officer khat police officer khat hong hi ta je chen Putin address na hin bol jeng tang na no mo na sa hin lang a hele akipat na dingin ade anu nga ho ti ta te na gol hang khat na hi je chen nga ho na nang ma chan chin thu het nom te de ka ta sanin hi je chen nang ma hin khot sim ti le introduction self introduction ne khat ne nei pi thai do cái min hi le son jakob hau kip hi in ka hong pin na ka hong kun hi si hau village Chandil district KHONGSAI subdivision akona hong kun do ka hi in tu hin new Molben village sugunu Chandil district muna hin ka khosau win ka nu le ka pa min chu hi le pa jam kholet a hi in ka nu min chu hi le hoi kholam hau kip a hi in cái hi ali channa ka hi in numai li to asal nga ka hi uvin hi ki pam le jengin ucha tam pi ni hi win ele cho chu tu chana hi nu le pa ho chele so pite ho chu dam sela nom jing na layo hinan dam selen ka win ka u alin pen ten ye ho ajinei hantan numai ten ye ho to ke sunga pang hi ningkum in chen ane jinei ne he pam le jeng ne hele tu hin thiam jil na lama lut pai hitin na newa pada thiam jil na lama he hoi lai skula he lo le I chan na hin sim ti hoyang chu educational background ti dam neo khat nin pisai pi thai do ka thiam jil na hoi hi hin sai to dilang ama sepenin primary school ti chu class Nalzria pat class 6 and he Siau village Emmanuel English High School muna hin kana simin avanin class 7 to 10 he Holy Child English School sugunu muna hin kana simin class 12 10 plus 2 he hile Ananda Singh Higher Secondary Academy in Falmuna kana chayin science to graduation he DM College of Arts in Falmuna hin history honors in Kanachai ne hi ki pam le jengin na le kha simna ho jong ne hin sai pi ta na hi le tu hin chi MPSC exam na hong lol hin na hi chi hi na newa pada na tu chu Manipur police service ai lo le Manipur civil service ki ti ho hi na newa pada na tu ham hi lo le chi hi na le no nga hong peng do bidwai ti dham na hong hi nom na pa chu hong hi ham tiang chu neo khat nen sai pi thai du thing ta asai dingin chun hi chi civil service a hi lo le Manipur police service hi kanewa pana katup ka bidoi chu ani hi di pone hi chi bidoi tuk thanup na ka hin nei hi graduation ka hin chai chaya ku na hi thanup na ka hin nei hin ka thanup na aji chu hin sai le cái hi DM College of Arts kana kai komin hin society la akon na piti sai da student body akon lam kai neo neo in sa ne ke pongin cha thil khat kamu do chu society sung wa hi mi khat hi lawai le hin ithe sei ila sa hin tin society hin ma cha contribution na kin dei zo pui ti hi kalunga hong min chung chon a chun civil service hi platform hoita i society dinga mi ke thopi na dinga platform hoita a hi ti zo ka hin mui cha ko na chu thanup na le lunglut na ka hin dei hi ki pam le jengin nen sai dan na chui vet la chun
chi MPSC exam ma dingan hong ki got na jong hi swat be lo na newa pa na tum hi lo ja chu pha chom cha sunga na ki got na hi chi na hen mo hi ji chun ki pa pi no ma jeng in hi le tu hen chi MPSC exam na hen bol cha yo wa result na nga pe na result hong ki phon nia chuna chi na result hi min na sai pi ham hi lo le nang ki vet na mu ham hi lo le chi pet na result na mu alo hling la na min na mu chu ipi piti na riak ngam ti chu nen sai pi thai de amas pe na hi Manipur Public Service Commission hi chi exam ka hin chai win hin ipiti ha Manipur la hin buina niaw khan no men hi la na chun mobile network jo se hi ban an bolou win tin chun net lo jin chun ke hi in lam sunu lama hin kana liang lain hi chi pat chan chung ka upa hi phai sunga awmin ni le hi chi ni khota an chun result hi hong po ne ka gujang kho MPSC office mo na kho aga chi la hin kamin cho hin mu hin na a hin mu chin chun in phone ne hi le ama jang chu ti pa le kin jong ka za an chun ka ti pa ma in adi kana ki ham bol ji apathin phat thai ei bu na pa chu ama se pe ne kalunga hong ke lang in na tin chun in sumi te to chun chadon khom na chule akipat pat hi chi hong ke phone chai in chun mai chan niau chai yang le tin chun kana siam be na hi ki pam le jengin na sai ma banga chu Manipur sungai boina to ki chat lo hin chila na result jong chu na yin na ki vet hin lo lai na u na hin vet na hin sai pi na za chu ki pam ma jing de hin na ta mai cham ho na siam wa bathe na thang wa chu ki pa pi nom le jengin a hi le hi MPSC exam na hung lol hin na hi nang ma ki ha bol ji hi na tiam hi lo le hi chi na lol hin na hi koi ji pe na he tia na sai no men amas pe na hi chi lol hin na kamu hi thildang a hi pun pathin in ei ke thopi na le chu chung chu na ke ma ke ham bol na ko na hi chi kamu he ti ka sai do no mi pam le jengin chu thil kha chu mu pha la chen ei ma se a chi ma thing lo hin na pathen ki thopi na za la na tia pathen min nen pat chu ki pa pi no ma jengin ai le chi MPSC exam hi lol hin na dinga hi i chan ge ya ki got na yam hi lo le i chan ge ki ham bol na hin nei no ngai chi exam hi nong lol hin nam tiang chu mi pi te ho he thai dinga nen sai pi thai di ki pa me ati in hi chi Manipur Public Service Commission hi chu min jang ani ki gong chu a hi di po in aneu khat background tham khat ga sai lan graduation ne ki chai in hin dilhi muna hin kana chi in coaching kana la in khan study group ke si muna khon laku hi coaching kana bolin hi chu coaching kan chai in jang chun coaching to goma apuna dilhi kan kum kasu ma chu kum ni le ke hin na hi cha dinga chu UPSC ki gong hin UPSC so ki gu na hi le chun MPSC so ki gong a hi jing na ai le hi chi kan ki gong ni hin la wang le hamo ne ke tol lo ji UPSC so ki mu thai pun chu pha nen MPSC hi hong ki ko bin hi le tin chun in lam hi ka hong ki le na form ho kan ki fill up win tin study matter song chu di hla panin ka hin ki pu in kim khat chu ka thot tholoi yong men na itin chun a thang pin ina kom in chun hi chi yam ne dinga khong ki got na chun ni khat in hin pungkal gate apat pungkal som chan hi ka sim ji in na 10 hours study dan hin tin itin chun gan thei na ha sat na tam ta ani ki thu ma mai pathin pan jar jang hin tin pathin ko ma ki taw wa chi nai pi ne dinga chuna ita chu ki taw le ai ma ki ham bol ji ang chu pathin ne blessing ai pi hi ki chu hi pam le jengin nen sai yong chu di ma jengin chi kumni le ake lang pi da ni khana pung som he lo le pung gate pungkal som ti ho le kha hen sim ding ki ti chu golang khat hen khwa ding di sana chu ithanop na tam hen na chi sunga he ta kyam bol ta le khan hen sim zo ka hen pa chama ma jing he che a chu lol hen na hen mu na hen nei zo he ti dong chu na nga konin
mù độ thế đâu mình chỉ là chơi hết tập bằng exam hồ lọt lên nó đi ngay khang thả tiền mua sẽ film hồ tập bằng khởi gian khát lệ khai sim lệ kim mù riêng ấy lâu đàn chân năng mà con nên ấy kim mù nên gì chân nó chung là cái part thu cần xây cái nên ấy lệ English te thu chỉ khá là chú behind every successful man there is a woman cái tí khá là mình là ấy lệ chỉ anh nộp này tuần nó tập bằng giống như tạ giống hiện cả xây lên chỉ năng mà lọt lên nó chung ngay tập bằng behind này nó mấy khát chú mà tiếng chú nên xây thế nào cái bao mi chỉ gã xây mấy lần cái này mấy thấy cái này đâu mấy thấy hiện na aje chu ihin khwa dinga hichi very important step khat hi ji na hichi chungchang ahin step phata la de hi ji hin tu le tun hin ka vet lai ta ti ding hi jing ki pam le jing ai le na lol hin na chunga chu behind na chu no mai di lo cho na di ki pam me na hi le chu lung thing se la nen don put ji ni hin don put pi je ven ki pa thu kan sai ki ni la hi le to hai chi MPSC exam ma MPS na hin mu hi na chi na lung lai hi nam hi lo le chi sa nga hoi zo anaki mu zo thei hi ta na ki gyal na ho ta bang kham chung chen hin sai pi thai du mi au se ultimate em wang chu hichi civil service exam bol ho ya atam zo ultimate em wang chu UPSC hi le IAS na ai lo le MPS yang hi MCS a hi kim khat chu hi ne MPS dei yang umin tin SDC dei yang nante ai wanga sa atam zo ke vat dan hin IAS ai lo le MCS ho hi mi tam pin a dein ke kin jong ka dein na hichi IAS ai lo le MCS ho a ki chan taka wang chu kalung thai ti wang chu ka sai thai po ne hi pa men a hi le chi to MPS na hin mu hi na sai bang chun mi hem kha chun lung tup hi hi lo le dai kip dal na lei se jong ti vi na ai dai hi ki anga ati nei lo hin ai le to hi MPS na hin mutan ma ba na hi MCS ho ai lo IAS ho mu be na dinga exam ho to be nge ta jong na ki gya lam chang chen hin sai pi thai a ki on thaya phat te ho hi lam sang thai le hin exam ho hi su jing ding ka tin la ni ki pam le jeng MPS officer khat na hi nu nga jong tia bana jong exam ho to be thai dinga na ki gyan lai chu ki kan ki pa pi le jeng hung lol hing te ding jong kain thum pi in ai le chi tu chunga hung lol hin no chu thu chu tam pi in sai ta in ai le tu hin hung lol hin zawa thu hin sai kit len chi MPS na hin mu zawa hi training hi hoi lai lai ya hi lo le thlai zat tabang kum zat tabang nen bol wam ti ho training sunga nop sa na le gen theina nen to ho jong na training sunga no thu sim ho chu khat ami pi te hon jong he nom te de ka ta san training hi pt ki bol ham ti ho chu tham khat detail de wa nen sai pi thai de hai pam amas basic goals training ke tin na te ho bol pe ni hi basic goals training ka pat ma sang win hin pang ga khun thani lathum te bang hi attach kana bolou win hi ki chai chai chun ka training ball na mu no Shillong North Eastern Police Academy Meghalaya na helai mun kho kana zone ho win ka training o duration hi le 11 months kum khat ti de hi jeng na hi chun 2017 2018 January chun kana ki pan ho win na December 14 in chun passing of parade kasam ne ka kana nei ho win training sung chu ha sat na yang tam ta me adi in ki sai mai le thing da je ki sai le uniform service a chu atha ki hin na ima ki hebe se lo hi in training hong chu pt ki bolam tiong chu ki he lo hin a expectation sanga so thil tam ta ha hin na aji chu training lai chu adi dia number 1 na ha pin chu jingka ke ma tho hin na pung dia ki thau ji hi in chung chu na thil jau se hi pt sai da aphat nei chan he ke bolen na free time ke ti mo hi di point chule ha pin khat chu adang hi le jungle training ti ho na song chu ha in anu pin ti de chu in tool kan chi ho chu hin na
in the Bharat Darshan TV India pumpi hi yang le mun chom South India nang ko state ni le thum lang hi visit kana bolou uvin chun awanin foreign attachment TV na Singapore la ang hi hap takhat attachment kana ne uvin hi so training sunga dinga anum hi in chong le su mil thailo training sunga hi adi a punishment mass punishment na hi chu khui boy yang hi apanin cho ha ke san to hi gen le hin thil tam ta akilan do en na aji so training ball kiti hi mi khat bo punishment ki pa le hin ama amoral dong thai hin na ya so mass punishment ni pi ji da na we ti training som lam ta ka bo lo hi chan chui pam le jingen training sunga nom chan ho na chi le na wa le na ho na hin sei chu ki ho training ball khala ho dinga chu ti sei da MPS ti le training yang chu mo no dinga ki gel hin na dong le ha sat na gen thai na tam pi chu thu dinga chu MPS officer khat hi lo le police officer khat hi le chun chwa dinga jong chu ki got ngai ya ti chu na hung ho lim na kon nen ki he do ki nen he le ki pam le jingen a he le tu hin to tu pe ta hi hoi lai mun na posting ni ya chu le epi to mun na chu no ham tiang chu mi he thai dinga nen sai bi thai ding tu lai ta hin infalis SDPO office mun a hin attach ka hi in ja hi chu la khat a hi in na ke hoi hi thing tan ke sei le probation period hi ke chai nai lo hi hi chi infalis sunga hi office mun chum ho hi ta hi rong ka chi le ti ho hi le to mun pen chu pi he tia sai thai to mun hi ke ho hi to mun chu de lo na to hi ji chu probation period hi ja hi in charge so hi ma cha ekipin nai lo ki pa me chong chu he them lo ho ke ho to bang dinga chu he cho jong chu he them kho hen to hen sai pi je win ki pa me he le tu hin miam khat na jong thanop na nei te de hin na miam khat nen English then hobby ti ho ki nei te yen he le nang ma mi hem khat hi na thanop nei pp ham chong chu mi pi theo het ding anen sai pi thai dio amas pe na te thanop nei hi football hin na football hi ka chip thiam lo wa nge football ki te le hin ka tha no ma jing jin ai niao lai ti de ham khusung la sport so ting yang le hin football pe thai lo pa hi amas pe ni ka ki kong do jin na chu to phat ong danga ka thanop ka hobby aga sai dinga so reading na lai ka sim ti ho hi ka tha nom ma ji ne ki pa me na thanop na ho jang chu pasal khat e Kuki society sunga dinga de sa da chu football ho chu iti sai da nam pi thanop na jang ti thai du thanop na khat hin na le kha sim reading wang chu koima po thanom pon ja chu nang na thanop ja chu tabang chan wo jong hin hong chan hin te tiang chu akimu do thai ki din ji chen ki pa thu khan sai kin ai le chi le si chunga he nang man mi him itabang ho khu na ngai sang am he le na ngai sang na ji jong nen sai bi thai du le si chunga ga sai dinga chu tin ka ngai sang pe no hi atto atham na kita ta gun chu ta pang ho na i cho ko ka ngai sang ma yin aji chu society hin tin ba noi le si ni ban ai le hin mi kita mi thi ho ya thomin na ato na lam hin tin am dan chu le kha sim te hin tin service board te tin lo long te yang le na ang gun chu ato na chu gita ta pan phat le chen aga om le ti so hitbong mi ho so kin ka dai la ni pam le jengin mi kita tu lai ti sa he mi kita i ho society sunga jong thlom he tan na nam mi pi keu hilawa so pi ge ya zo lep thayang mi ki dim hi tan cho la he mi ki ta ho chu ngai sang ma jengin nang ma ngai sang jong chu adi le jengin ki pa me he le nang ma gyal da na he lo thin na le lo sap na he aki khiat na he lo la ki ba lo na he pi ham chu le le kha thiam ta tam ta tu lai khang di sat he na to mu zo lo he lo le lo thing lo na lo sam tam pi om tan he cho he nang ma gyal da na ipizi hin te na tiam cho dong sinyo khat nen sai pi thai dio lo lin le lo sam ki ti nga le hin ke ma gyal da ni na lo lin ki ti hi itu imol so khat itu
ilung dei khat imol so kiti cho lo thlen na kitin na ahin la itup idei ibol do lo ting hi chu lo thlen lo sam na kitin hitin chun tu lai mi tam ta le kha thim ta mi gun chu ta hita chu lo thlen thei lo wa aji hi ke gyal danin ke ma mi mal gyal danin discipline life a hi lo le ki ham bol hard work na hi chu ho wa ji a chu hin te tin ka yele ki ham bol wa ji a chu lo hin zo lo na ki pa men nang ma gyal dan nen sai pi ve na hi le tu hin ho society sung hi goal nop ki ti ho goal se hi lo ho pi ki ti ho tam nei ma jing vin na ho sung hi lo ho bung sung nam sung level a ti ta da kum hong ke a hi tha kha cha jong hi ong lo ti thei liu hin to to bang in nei vin ai le hi cho chunga hi khang tha kha dinga chu jaw nom na azwai sei banga chu goal hang ho hi lo nunga ho dinga di sa da chu chance jong ti thei hin na ki mu to na dinga jong chance hin jaw nom na lung thim jong chu pieng thei hin ai le hi cho la hi le kha sim khat hi na a chu nang ma gyal da na hi cho hi pum zawa ngai boy hi chi le kha sim sunga hi ki kang se de tia na gyalam hi lo le cho jong zaw te nga ye na tiam hi lo jong le hi che te ni hi alang langa lep to ding tia nang ma lung gyal hin sai pi thai dio ke gyal dan hin hi chi chung chang thua hin ati in sim lai ho hi ta bang activity so hin zaw da le ki ti hin na ai wanga chu i ho society hi khan khwa hing te hi vin na khan khwa hong ki kho kha te hi si vin chun hi chi hi balance board to lo le boya boy hi ka ti dan chu hi chi i time zo si fully ka pi chu ngai di poi na apoi mo ho chu adjust board thei ai lo le phat ong sung ka chu ka jaw thei hin adi a sim lai ho de ngai i le ka sim su boi lom lo ma i chi gol no i ho society i ta bang thil hoa hi ki dal the chu na a phat pi nin ka gele kin ki dal the ding pa chna ki pa me na hi le i ho to khan kho ho te hi lo le custom culture ho te in ti to ki hanin tu hin i ho custom nei te i hu to ki hanin isung inam sung wa he boina ha sat na ti dan chu thina man ho ta bang hong to in to te ngol hen i ho hen police case al hut sang in i ho custom culture dung zu yin khan kho dung zu yin thu hi tan la ji win na chi ipui pa sa custom ho chu i zu win thil jong hi ti sai da a hi na ding bonga chal ha thei be se lo ta bang in ji na hi le nang ma jong police officer khat hi na chu hi chu ho ta bang hi na lungia la police a thut na thu ho khol gil na ya chu le thu tan na jong chu indian dan pi no ya na chi dung zu ya chu tan de na tiam hi lo le e custom dung zui wai chalu hi a phajeng e dan gyal nang malung gyal cha chu police officer khat hi na chen hin sai pi thai dio hi chi chung chang thwa hin ke malung gyal ga sai mai leng hi tabang thil hoi hi asu ti nga hi le hin e ho custom le culture la i chai ho jang hi a phama ma hin i ho society a ding hin a hin la indian in dan pi nei ji in na hi chi procedure long khu zui lo thei a hi kit pon hi hi chi a chu real life practical life hong hi ti ngai le hin alang langa hi balance board tu ngai in na i ho custom bo siang chu chi thei a hi di pun ai lo le indian dan pi yang chu a ki sun na ta chu mo zui thei jang hi pun na sai ma banga chu ke gyal da na chu atam zo ai ma chon dan customer i bol chai cho a phama ma ka san hi ki pa me chu chung chang a nang malung gyal nen sai jong chu ki pa me ai le tu hin nang jong chu MPSC no ya chu exam hung lol henga MPS officer kha chu da hi tan na hi chi to khang tha te ho le kha sim na lai ho hi chi nang nung zui nang khonung hin zui nom ho dinga hi itabang chan vo hin mun thai na dinga hi amo jong hung ki ha bol na di wa hi itabang lampi ai lo le thumok nom na cho tabang tham khat ne nei bi thai du hi chi exam hung lol hin ni dinga hi amas pe na hi preparation hi hoi ngai na ka sei do nom pen chu aspirants ho ko ma ka sei nom che hi le hi chi exam pin hi preparation hi last or like ti wo lo de hi chu le a syllabus ang khu
hỏi ta hết na hỏi ta cái vết tụ đi na chúng cho na cho ni sĩ là hiện at least ichi Manipur Public Service Commission là UPSC ai ni sĩ à lệ kha phát ni đến ni ra một khắp pi ngay na khu thì lâu lệ hiện koiman nông kịp phải giàu lâu ra cho at least 6 hours ni khát sim tây tây ngay trong lệ experience họ có mà các gã xây nôm kịp cho hi lệ ilé khá sim tòa ilé khá mình bảo hồ lệ sim chop lâu wa sim pin hồ hay ta master ball hồ cho họ phá phá này mix đàn lâu đi hiện na lệ khai gì cho khát đến cho mà xuất đến khát đến cho mà xuất đến hút tiếng lệ hôn ấy tiếng anh cái confuse là gì na trong lệ every subject topic sim dấu xì hi basic dấu xì hi clear mà hỏi ta hết mà sẵn ngay na trong chỗ na Indian pumpia ga sai dinga national issue newspaper la hong ki su long ho abo na het to ngai na trong le experience ko ma ka ga sai nom kit khat so hi chi exam hi ipi dinga hi le hin exam ma sanga ho mock test ga jaw vin a phai pam le jengin tua nang ma lol hin khat hi na zala tua hung lol hin nom hi tabang nang ma chan ro tabang hung chang nom ho ding experience ho ti tau te mi te pawa chu tabang ho chan ro hin chang thai na dinga thuba ni hin nei piu chu ki pam le jeng in ei le tu hin ni kheu lim na jang pha chong khat pi na hi ta in break chong khat na la hi te mi pi te ho tu ni khwa gol hang son jo khop ho ki MPS to kheu lim nau chu break chong khat na law hi tin break zo le kheu lim na in a ban jom kit diu hi
ni khwa pu son zakhup haukip MPS to ke holim nau chu break in la tawin tu hin ke holim na chu anaban jom ki no hite break zawin ka hin liam ki ne hele MPSC thu hin ban jom kit le hen chi MPSC hi tu chung hi petan hong ki khial tan na to hi UPSC a to hong ki lo thim tan chi chung changa hi nang ma gyal dan ma sa no na pi o to petan hong ki khial chung changa hi sai nom chule hi cha ki go ding dan jong na sai thai dile neu kha nin sai pi thai de hanya ke pa nge hi chi MPSC patan hi to tha an sim pe no hi akhat UPSC a to ke bang tan na aji chu masanga chu optional paper hi Manipur Public Service Commission ai nianum hin tu hin khat bo tai na chong le prelim sang khu paper khat bo anum hin tun hin UPSC style ki bang chaning khun paper 1 paper 2 kit hen na chi ni dinga hi kai gyal dan hin masanga chu avei zoi bang chu tingya na masanga chu avei zoi in tu hin a syllabus ko UPSC to akiba zin khun very challenging na ji chun aphat na kit khat chu hi le advantage khat kit na khat chu to adi yo society UPSC ki wong ho tin na hi chi aphama ma in aji chu chilanga UPSC ki gut pau cha chum MPSC ki gut ngai te hin na chang chu apha in te gal dan in syllabus ko thiếu dấu sĩ hi sim mà sang ho syllabus ko phatia hoi ta ba na UPSC to hoi lai akiba lo na chu ipm na hi cho ko experience on tu lai khang tha ki wong hon khun hoi ta an ve vin tin sidung zuin chu simo le ti hi ke dai sa he ki pam le jing in hele chi thu chu hin sei ngal le nangin MPSC exam nana pi la ya chu optional paper ho hi lo le chi paper ho nana kil han dan chu pt nana kil han pt nana vet nana la lam chiong chu neu khan hin sei pi thai do ke ho pi line chun optional paper hi nian na subject ni kil hang thai kin hin education to public administration kan kil han na hi chu graduation na ke subject ang hi poi a hi wa nga chu twa zo wa i sei wang wa chu syllabus hi hoi ta ma vet de ti pa chana syllabus ka ba na hi le hin ke ma lung thima hin ka ke decide thai na hi chi zo na nge hi chi le kha syllabus sim thai na nge he thai na nge tin chun kan ne ki ge lin hi chun syllabus hoi phata kan ba na hi le hin public administration to education hi kan ke lani hi pam le jing to nen sei na ko na ji he do be ki no ji le chun ai ma subject khel han ngai lo nai ken he zo nge ti le chun ai dinga he zo pa ai dinga hong phachom ding pa zo cho ki thana ai le chun lol hin na zo hong ki mu thai he ti pa chen ki pam le jing ai le tu hin tu lai khang tha te mi tam pi hi career ki han khel na pi a ka thep ham he lo le pi langa chi lang pham ti hi he thai lo je wa hin ichi khel tam pi om tan thildang khana thep na nei kha chen thildang kha chu abol te le chun lo thing be se lo ta bangin om hi chi nang ma gyal dana career hi ipiti ki than le phain te te na gyalam tu lai chi thu hi se ya hi la hin tu lai di hin mi him khan to na hi asang tan na koi ma yo se chu IAS IPS ai lo le UPSC hit UPSC ki wong thai lo hin na ai lo le koi ma yo se chu MPS MCS hi thai lo hin i ho de dai society by different feel ai ki ho ngai na hi chi ni ding a hin kin ke ma gyal dan hin simlai chapang khat hi ama se pi na ama thanup na ipi ham ti hi hol ro ma sat ngai na hi aje chu kim khat in sungai ipitiam ta kim khat in sung ipitiam iwa nai le hin nu le pa dei sa ja nam phwa ki sim sa te tam ta amen na adi ni ho society sungang head ding hin nu le pa dei sa ne ala ki sim sa a cha te sim hil tama tam hitan na ja chu ama spe na cha te thanup na hi ipi ham ti hi head do ding chi head do ti ngai le i cha te hi ama ho chen ge wa hi hoi ta thil hong bol do ai lo le medical line chu ichi hin ai lo le UPSC ki go de dan chu ichi hin na ai ki chai chen kho hoi ta explain pi a sei pi angai ni ji chun ke gel dan hin chapang hi
ama dei dan lam lama hi sol ding in ka jali chupam he zen hen sai chu di ma je ho society di sada he dan chu class 10 a he first division ai hong pass le chen 11 12 chu science la te ding na ele science 11 12 fa science in la phara chu athem lo khat chun science in la te phara chu al khat ama hong thasam ta chu phara chu graduation a sa hong kile hai kit ding na tio ta wang he alang pi ai chi pi hi ji chun chi a chi khel tam pi a ki tan na chi khang tha te sunga jong hen chule nu le pa ho jong hen chi a them lo ja chu mi bol chu phadam ta bol sa ji hen chi ja chu ken na sei na ba na hen ha be ta di leng cha he career guidance lang ho ya ki wa nen nai ho la hen chi ji chun class 10 zo le chi sim thei class 12 zo le chi sim thei ti ho pa he I them na pa ji ke do thei na dinga chu guidance ngai hen cho ta bong hi a kho he han lang han cho tong hi ha bol le tin na cho tong hi ha bol le han phong pha chom jap dam ti jong chu ka hen ha be hen tin nang sei chu a thing poi ti na wang hi pon na a hi le tu hen entertainment question ta bang hin nunga hon nang to ki hoding het pha do a chu chi question hin dong te na ti hin na le a jong chu neu kha chi hin pha jap ta in nang jong to hi nunga ka vet lai ta hen na ti na hi le chu go lang khat hi na chu nunga jong chu vet te ngai hin hi ja chu ji ding a he na ngen nunga ta bang na vet nam a hi lo le na dayam tiang chu police officer khang dong khat nen nunga ta bang dayam ti he do thai na dinga chu na chi question chu nang gyal dan ne nunga na dai dan hen sai pi thai du cái mà dei dan cái này pi dinga ka dei ti tang na na ji chu khunung ne le chen ji le cha ki nei thau thau de hin na cái mà dei dan chu hi la ama spina cái dei nu mai hi la chỉ nu mai nu so thousand nu mai hi ding na so yang le a character hoi ding chong le thu sei la sa na cái file set mi hi ding chúng cho na sei chỉ tới bằng ngồi cái sei tiếng à là tâm thể gì nhỉ na đi soi cái căn của ta là phát sọt ta lại để như trong đây căn sei lọ này bên cho proverb 31 à con na nhưng mà qualityภาษาที่ไอ้เก็บมูล Bible sim Bible ให้คนเฮ็ดได้เห็นนะที่จะคนทำไมกี่ได้ด้านกี่ได้สาวเขาจะบ้านนี่ก็สุดนี่cái form thì dễ nhiên nên xây đàn chưa đúng ngã họ đàn cho nên start team họ chân tòa nên xây proverb xuống nên xây xuống cho anh sim điều cho quality thình nam thình long qualify nam thì cho anh cái vậy đàn điều đàn này tại na cái form nên đúng ngã hoàn hết điều cho tu lại coi mà cái sim chia cho họ ấy đó là character hỏi đó họ đầy đâu hiện tại giờ cho thu xây cái fielding character hỏi ta tàu dinh ding thì cho ấy penin khang dong officer ho kim mueng nge na til he ta jana na ki ham bol lo ngai tai hi le tu lai khang he social media khang he tan na ati a chu yo lai ha man pe no chu Facebook chu le WhatsApp Instagram ki te wa hi pe nen chi compulsory subject da den ila tawin adi sanin tu lai khang tu din mun ga ke sai ki le gol hang ho atam zo he no me yang chi ki chem nan gol hang ho ti sat he gol hang bo ke ti poi na upa ho jong ki chem men chi online game PUBG ki ti chi ha lian pen game dang jong zo nai a hi le isai nom pen no chu hi cho ta bang hi compulsory dan in ila tawin chu khan taw na kha dan in gyal tawin na le kha sim sangin le kha sim hon jong ai lo le na tong hon jong na to sangin le kha sim sangin hi chi game ho hi lo le social media ho hin ingwal gam tawin hi chu ade sana ga sai be ki dinga chu pol som class 10 hin chai le smartphone choi te ding ti tabang khat jong hi society wa hin trend dan ne nom ki tan na cho hi nang ma gyal dana chu khang tha officer khat hi na za la chu hi chi ho inam sungowa hi chi social media ho hello le smartphone ho man dan pau hin na lung gyal neu khat nen sai pi thai du hi chi social media chung chang thu hi ga sai mai lang adi in simlai chapong ho ding a hi na ke sai hi ai hin thấy chana class 10 chai ma sin hin simlai chapang hon hin chi social media hoi tham dan le phade dan hin a hin la koima tu lai chapang hon ki kham zo ji pon na ji chun anaman kha ta wa hi jang le hin ile ka sim a hi lo le in to khan ki su boi sa lo de hi ka ti dan cho phat ong sunga cho man mo yang cho hi de poi na
hichi ai ma na to ai lo le ka sim na chu ikisu boy sa le chu wang chu thil phalo a hi in chong le I tham ding ta ai jang le ai ma free time ma bo thamana ile ka sim ho ki stop sa lo ding chong le I man ding ai jang le hin tu lai di hin internet a hin mayo si le ka study materials in any information na imayo si smartphone ni nei tam cha hin akim nguin je iman ida ha zo lo wa iman kha ta ai jong le hi information ho collect nai lo le news na ai lo le education channel ho na hi tai phat som na lam la mai man di ka ti dan chu tu lai chapong hoi ki kham zo lo di hin na ja cho I cha tiao iman kha sa ta wai jong le aphalam ai lo le ka sim na ai lo thil hol na ho iman sa dio ki ho kai dei dan he in chong le hi social media hi tu lai hi de ni ho society sunga hin hi cha hin pu mo ngol ven na tu lai a sai ding pak ji game na tiu ha hi chang hi kim khat ka le ke man kam ta ka mu student tam ta hi ale ka sim jang don ta pun na gol hang han ta yang pak ji game ki chi mai ta ya phat kin cho ko ka ba nai la pa mai ka san na phat man dan pe no ko a hi thaya hi le amo jang khu aka bo cho ko poi na phat ong sung khat ko ki sim ni ting ka bo de khon phadi dan hi hi cha ko na ko ani ni ato dia lom ni khana routine ki sim ko asu ke ji tan na ke gel dan na chu sim lai chapang adi student hon hin hi te bang social media ho hi ki kang se le ti hi ke dei sa hi in chong le hi social media kanaman dan hi kin jang kanaman hian na exam lai sa kanaman hin Facebook tin WhatsApp yang la abona kanaman hin ai bang aman dan pa chu ka thiep ja chu ka ki disturb sa lo hin na ka phat ong sung ai lo le free time ka nei sunga so kanaman hin hita chu ai lo le kaman ti ngai jang le YouTube channel la ip le kha to ki saya ip bat thai ham ai lo le news ip bat thai ham na hita chu aphalam lama kanaman ja chu ke ding in chun phat zoom na tam ta hi smartphone in ip ti chu ka sai do no me pam le jengin na sei ho jang cha di thei ma jengin thil ki siam do ki ti ho hi iman thei la chana mang thei pa dinga chu ki thopi na ina to ho jang chu abai lam jama to thei na ti ho hung ki siam hi in chule amang khel dinga jang chu set pi na che a hi in he je chan na hin sei ho cha di thei ma jengin tu lai apha cha man ding he lo le aman na di lom man ding ti pa hi khan to na jong he te de hin ki pa men hele tu hin police khang tha hi jong le chen police officer khat nong hi na ai nam sunga dinga hi to hi nong ki pat til la hin na nam sunga hi police officer khat hi na i tabang bang bol nom ai lo le to nom na nayam tiang chu leo khat om le nin sai pi thai du society sung wa hi adi in ki sai mai tre le hin particular wang ka ti pon na ei ma pan mun na ku na izo thai chan hi mi pya ding in thil ho hi ki bol nan te ti hi ke ya le in particularly ki sai le khunung le chan I bol do lo jong I bol do lo mai thai hin na je cha ke ya dan inam sungo I society sungo police lang to ki sai in tin ipi ke bol thai na kun hi jong le imi tia ding in sun ki thopi ni thai thai chun ki pangjing nan te ti hi ka sai do no me ki pam le jengin nen sai jong chu nang eti sai da sai do sa bol lo sanga chu bol do ma sana hin sai ding ti hin tin na kine ma jengin ai la tu hin a chai na ding in impact tv Kuki channel ti ho tabang hin bol hi hi chi chung changa hi aman cha ding dan hi lo le nam sunga na to ding dan ho hi nang ma long gel neu khat be nin sai pi thai du impact tv hi tabang Talkshow ti ho ai lo le hi tabang society wa mi lo hing so na hi ta I ke ho pi jo hi kin ke yal dan em pha ka sama ma hin a ji chu tu lai hin wa noi le sit a khang to dan in tv hi lai media la thu ki sai pi ni ai impact hin na alien ma yin mi pi te ding hin tin khang dong ding te yang la hin hi tabang phat dang ni dang lai discussion I bo lo jang hin
จะใช้ตัวฮีจันมังคันนินมีลงทิมมีลงทิมะติลเข้าหนาวมินเตติฮีกำมูอินกินจังอิตบังอิมแพคทีวีองค์กิบอลีก็จะปะมายินตัวนี้นินเกาและส่วนเกียงก็จะปะมายินฮิตบังหัวฮีคอนติเนียจิงเอาฮิติน society มีหลอดทิ้งไอ้เราแหละฟิลโซมาฮิตาจะเก็บไปหัวจังน่ะกูถึงเขาลิมพิจิโอเตติเกย์ได้สายปามเลยจังเนี่ยเห็นตู้เห็นอาใจน้ำมองได้กินมีปีหัวเห็นลังก้อยจังเลยกิปาทุใส่นมเห็นเราเลยเตรียมนั่นนมนั่นในแหละน้ำสุงาเห็นลังอินสุงาเห็นลังปีจังนั้นจำพระจงหัดอาใจนั่นถึงงานเห็นในไทยกกิปาอินตัวนี้ Impact TV เด่นที่ตะบัง discussion อลาไอ้หินเก่าที่กกิปามาอินน้ำสุงว่าจังนู่นละปาเตียหอนจังอิจาเตียวเขาขาดานทีหมู่หิตินอิจาเตียวฮีคุณงาไอหัวทะเขียลาปังดีหิสิจนไอ้ดีอินทีมจิลลัมปีว่าหินพัดเตจันกายเอาหิตินอัธนุบนาอีปีฮัมไอหิโลเล่อลุงเดียวอีปีฮัมตีเฮ็ดโดมาสันนาหิจะดุงจุยาจูคุณนุงจันเกยดิวอัธิลบอลโดดิปาวอัธิลหินบอลดิวหูอิสัยปีมาสันไงไงอินหิจะจนหิจะเจนเอาไปยาวสินับวันจะจงว่าก็จะป่าอินฮิตบังตัวนี้นี่ว่าฮิตบังอีกเจ้าลิมทยาอยู่หมู่ต่อกันนินจะลายาอินเป็ดทีวีลังงานลำไก่ที่หัวสุงะยังจะป่าทุกับหินใส่ไก่ผัดจันทร์ตันเตะก็จะป่าเมตัวนี้ว่าอีเจ้าลิมนะหัวกิปาวมาเจงินนมแต่นี่จัลล่าเอ็นจุเล่อิสัยโดหัวจงจูผัดจอมปีไทยตาตั้มปีอมินpolice officer ขัดขังท่าจ้าก็น่าให้ตะบังทุ่มหัวกิจาจูเกี่ยงวางพากิสมาเจงินแล้วนั่งจงตัวให้มาหัวนั่งไอตัวหัวนับบอลนมนั่งจีเบียนนมตั้มปีนั่นไล่ดีเห็นจอนเห็นใส่หัวจงจูเห็น IS จุเล่ MCS ที่หัวตะบังนั่งเห็นบอลนมหัวจงจูมาบ้านน่าจะห้องรอถึงจิงินลังแล้วตัวน่าทำนะหัวประเทศนี้เห็นมาปุยจิงตาเห็นที่จะใจน่าก็เห็นไว้ละนั่นโน้มเหี้ยไอ้เนี่ยก็จะป่าไอ้เจ้าจะป่าเมนตัวนี้ว่ากอลังส่วนจะคบเขากิฟ MPS ตัวไอเขียวลิมดาวจูให้จันจนได้ให้ตายจะเล่มาบ้านน่าให้ Impact TV Kuki Channel ให้จีบเป็นไทยตกสัวให้มีมินทางหัวและสัตย์เทียมหัวจะเล่ actress หัวจะเล่ล้ำโจมมาเทียบในหัวเห็นกิมูปีจิงเดียวเฮียจนมีปีเตหอนถนนแต่อันนั้นเวจิงหัวเตียนอันนั้นงาจิงหัวเตียแต่เตรียมนักเห็นในเฮียก็เก็บไป